rhyme and reason chung ko te in zawang che bai le pekule hei tun video hian Rinna le science ti chung chang ti na hun kan nau te pani nen karon hang ho dona ka phur to hle ke mai bikin pathianin ti puitur atak tak pani min pe a pakhat zok chu Krista Roluahpuia ania min kan refong to me mizote ina kan chuan em zirna lama po sang tak theng zirtir tu ania introduction hina kina ti turin kan som zoyanga tin rhyme and reason a mi khwal haulo ron lang to tin rom to po kan bol pui to mun le muna inti te ang Rinzuala min pum Lalrinzuala Nghaka kan lo lom le po ka che ti pui tu ri kan ai tha ka ti ka an melian en ula alom om hle mai kan nau te kan tingot me ka inti u ve a ni an mani khan an holo tura te po lo ngai tai la amma sain Krista Roluahpuia hi introduction ti turin kan so mga ron lang voi khatna ani boka hun masahi an pe potang Krista Roluahpuia ole alom ome hey rhymes and reason lamin ti pui turin minan som vea kalom taksetani kan khuwa takhi chimlama ania molbu el longtai district ta ania kanu le pa hi ke lian nola le lal choi lovinia chuan tunai hianin IIT Gandhinagara physics department a assistant professor zirtir tu kan ni mekani IIT chu India Rama institution traber ye kan lo soi trin Silicon Valley vela te po IIT chok lir kan lo ma kan zuk zina tianga hian chu tianga zirtir tu ni thei mizo kan ne tin physics ngat mai kan ti hi ngai nom chaudon ani le adota mi khol haulo ni ma se hanin melche tin han ne ve shrim se Rinzuala le masa in rhyme and reason channel khi tu te zong kan lal pai so Krista mingin chi pai kan book le du cheva tu na ma fela so yang khan ka ming chu Rinzuala Lalrinzuala Nghaka ania ka ming pum an om ta le nga ka ti vel ka chu video masala ba khan ka soi fiat to tu na chu ka soi fiat to lo ma yanga tin he zadina masa in ka introduction ke pek mai in pu Krista Roluahpuia ne na panelist ka nom tur hi ka tan chuan in ti theina thama kan ngai sang me ma mi zo chuan vor te zinga mi kan panelist pui thei tur hi ka long le bokani ti chuan ke hi reasons to believe the apologetics ministry a hian ministry associate ni tu na hian international research scholar community ni kum top lampang khan min la lut vet si video kan ti ka mi rhyme and reason nena video kan siam nu lokha khan ni min la lut nge boka MCU PhD ka ti thin bok ani chu ka chan chin chu ani nia MSc biochemistry ka ti de sang ka PhD ha medicinal plants lama han ka ti thin bok ani kha kan zo kherne chu zo na zo du chu kan ya ka tanga rong kal tur kha in zirna lama tunge in ngai san ber hanti khanin berlu tuklo po ming pakhat lam don tawala tungin ngai san le achan hanti phot be te ti khan kan hanin warm up vel ani Krista Roluahpuia som sang ngai san hanti hianin ngai san deu hi kan nei to la secular te win ti meng an thiam na ngor atanga thlir te chuanin i tun lai hun contemporary physicist so te poi ngai san chu kan nei thawa amaro chu philosophy of science te kan han lu chil nu hi chuanin ka ngai san te hi in thak ta tewa hei Newton te ho te tin Descartes te ho te heng ho hi ka ngai sang khop me ka ngai san chan chu an thiam na le an fin an ni chu hei ipokal to an ngai to chhuak pi la wa hianin he khovel thirdan universe thirdan her dang lam pop thei tu an ni wang khanin apui hi ka tia chu wang chon Newton te Descartes te ho hei Cartesian system kan thre ti hemi mu chok tu te hin ni ta Descartes te po ka ngai sang khop me soi thui tu po taw ma se ka du tok meng chu ta chon
cái bộ cái tin là tuần lai chọn specialize đâu hiện til hin tia an thiam na lawa chọn an for khop mai mà là chu classical de rai ho kha engkim hello ngai to tin zo na lian pui pui an lo changa chu ngai cái bộ ingai san kha makati lem lo ani le Rinzuala som vele o zo na ngai chi kha nia ngai san tur han ti hi chan bai chemistry cha ngai san tur an tam khop mai tu na pu Krista Roluahpuia soyang khan amai ro chu ming pan ni che kan tar langa nga pakhat hi Gary Mulisa ani hi 1993 khan Nobel Prize winner ania ani hi an polymerase chain reaction pu chuak tu kha ania covid like khan RT-PCR kan ti kha khami polymerase chain reaction lo pu chuak tu kha ania ani azara nat na chi rang gan virus chi rang tele enge ni wi peptide chi rang te po khatiang khan kan hu chuat hei pha sel kha ania tin pakhat chu science tuitan chuanin biology pi taka tuitan chuanin photosynthesis kan lo chiar thina kan lo zir thina ni chuan photosynthesis a Kelvin cycle ti mu chuak tu an chemist Melvin Kelvin ati hi kangai sange memboka chan chu khami Kelvin cycle la ron mu chuada na kha chu Google lama da bo ha ni thli tu ta chuan in lo en chun zom theyanga tin 1961 khan Nobel Prize adong to nge boka makte chu mani khana chanchin kan chirna a khan hemi science development atan khan apoi moti zualan zo na a khan hemi chemical evolution Kelvin MT Oxford Press in 1969 na unpublished a khan Melvin Kelvin a khan in Christianity kha aron credit vetlet me ani chung kum sang hi sang thum kalta Hebrai sa khuana monotheistic religion pathian pakhat Rinna a khan science kha chu aron flourish thiani ti zong khan na zir ve lo maya a religious affiliation chu ka re ho lo na chungin khatianga credit aron pengam le aron petu ve mai ngai tlong na ka ngai sang le telbok ani ti kha kan sei tu ani benga var hal sa le me tin hei Kelvin kan share la John Kelvin tenia khatia science lama Kelvin kan share bel ta thale me Kelvin is biochemistry ma khani te po khati thei me thei sin tro Rinzuala kan zo zoi do chan su tu na khanin acha na ma sa zo ka tang khan zo na ka ril ron lut lat me ya hei tun lai hian Covishield vaccine late blood clotting siam thei ti tung chang vel hi soi lar tu ma hi oma ni hemi AstraZeneca ho hi ke ni kan company thona ma kan customer te nia mani po conference kan kalna hian an CIO kharong kalve nge nge khat mi lam chemistry lam pang vel ke chu ka hre lem lawa amaro chu ani po khan in enge mo ti khan ne chu min han soi zaw sak thei chon lo bom viawang nia alobom khop mai hei Times of India le Economic Times le news channel trend khat khan ni som kalta vel khanin chanchin an ron chua chu ta chuanin hemi Covishield AstraZeneca an siama khan a company AstraZeneca ngei khanin blood clot siam thei dana kha an pomta ni ti kha headlines a han ron tar lang na sakhop me ya hei kan biochemistry student pui da then khat kha chuanin ti na kan mang na sakhop me ya enge ziani ta enge thil thing kan tia medical doctor then khat ta bo han ti pui ta amai ro chu kan han en chiang ve china tin doctor sang ta po kan ron ve chung zinga chuan LRM hospital at hokmek Dr. Lalrinzuala MBBS te po kan ron ve tin Hyderabad kan thian doctor te po kan ron pokatin a literature te po kan an NV abi puita ta na hriat tur poimon nia kan tar lang ve zuayanga pakhatna chuanin hemi Covishield kan ti hi adenovirus vaccine kan ti nia adenovirus vaccine kan ti chu hemi chimpanzee virus sikata hi khami kan vaccine delivered hi turatan khan man khania adenovirus an man na chan chu sela hianin kha virus kha a replicate thelawani omzia chu virus hianin cell infect reng hianin cell ngani a divide vak thin ta in thla pung ve thina kha khan infection na sata ka siam thina adenovirus vaccine chuanin khatin in thla pung na kha ati thelovani ti kha kan hriat tan kan soi tu chu adenovirus an man na chan aloni boka tin engamoni lai khan Covishield vaccine an lak nu lok khanin
blood clot awanga thi ti turang chi case te po kha enga mozat kha chu an ve moni re o ti tur khan an oma chumi wang chuanin 2022 le 2023 khan PubMed a po khanin Indian Medical Doctor te po enga mozat kha chuanin paper an lo publish ve to ani chu ta chuan ti hian in an soi hemi blood clot vaccine an la ka wanga lo omta hi VITT antia vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia tiania emo up trong kam danga chuan TTS antia thrombosis with thrombocytopenia syndrome antibokani a trong kam omzia chuan vaccine la ka wanga kan taksain dat na do na immunity in kan platelets ati niamazara khan kha platelets kha blood clot thi khar siam de turatan khan lo mangtani ti kha ani tani omzia so mizo train kan letning don ani chom so ta chan thil pathum scientific teoric kan senga pakhat na chan platelets kan ti hi platelets kan ti so thi sena thil omania hei hi kan taksa amo kan vunai mo hliam lo omta ang sela thi khar om theina turtan platelets hi om nge ngai ta thrombosis ti hi omle ta thrombosis chu thi khar in siam na kong kha thrombosis anti chu ni a thrombocytopenia kan ti chu platelet klaniam ta ti na ani ta ni so ta sang suan VITT ti kha om zia po kan hrethiam thei tura kan ngai deva hei thia khardon hianin biochemical pathway eng amoni hi lo om thina a blood coagulation factor sang te lo om ta entina ka vuna hian hliam lo om tang sela blood clotting mechanism kha aron inactivate mai ta a platelet kha khami vunin honna la ya khan kal khoma biochemical intrinsic extrinsic pathway ti ver la te kharon lom ta a khati khan thi kharon khar ta ni amai ro chu vaccine induced study chi khan in thil tang kharon thleng ta atle min kan soi technical dewanga chumi zo chonin ol samsung in kan soyanga kan blood platelets a hian granules oma platelets chunga hian chu chuan in cytokine pakhat PF4 ti hi aron siam ta ni kha PF4 kha heta adenovirus in a vaccine ron pek ne kha interaction alo nei the ta lo bet to a chu PF4 activated viral protein complex aron in siam chi khan kan taksa khan in chumi anti PF4 antibody chu aron siam ta ni omjia chu khami complex kha adole theina turing kan taksa kan immunity khan ron do don ta a khami khanina atho dana chuan blood platelet kha apot niam fakta level niam fakta a chu chuan in thi khar kharon siam ta khalo ni ta ni khami wang khan thi khar o om lo na tu huna ta po hana lo om pal the ta a chumi wang chuan in mi po kan film khor deu kha an ngai thei dana kha oma entina atlo zong kan soi photanga chuan nu atlo lo dana kha kan soi ta nga atlo dana chuan entina symptom kan lo nei ta ni vaccine kan la so hian luna vong luna re theilo mit fialo te kan ne ni chuan in entir va ta tha chan chu kan thluaka kan lu khan khabi thi khar kha lo in siam chan kha ni theya puma po chu tiam pokin pum na vong kong na vong te lo om theya ke a chuan ke vung te ke na te kha lo siam theya chuwa pa chuan om na kan tiang chi chuap nai mo thoha kan tiang chi ta kha siam theya mita po lo om theya mit fialo thut te kan ne ni chuan in entir vat te po kha thamai theya ni so ta chuan thisen test ten tianga thisen test a chuan platelet at niam lo d dimer levels and d dimer chu khami coagulation factor tele khami enzyme sang kha a level kha ron enta nga tin CT scan mo technique danga nan manga chu ta chuan blood clot muna kha an zong don ta ni chu a huna tak treatment kan dong lo ani chuan a hlo theya nun na po chan pha hial te po an ve ta hial ta ni chu a hlo the dan lampang han soi ta amai ro chu mi ten kan hlo lo na tur tan ti hian han soi chun zom ta ila hebi VITT aron thleng don ani chuan vaccine kan la ka tanga ninga atanga ni somnga vel chung khan khami kharon thleng nge tura ngai to ania khami kharon thleng lo ni chona hlo hu na kha kan pel to ni mai thei zo ka chumi wang chuan in hlo tur ani lo ti na ni tin thil thleng khat lu tu kania entinan an statistics an la ka chuan mi singa a mi pakhat statistics danga chuan mi nuai khata mi pakhatin anei chok ani an ti ta a chuan a dang le a chuan
enge risk factor chen khat kha lo oma antigen autoimmune disease lo ne sa ta po khan om thetin mei chia le kum no pang deuh hlek hi unsusceptible hebi nei thina chance hi asang le zuwa zo kani anti ta ni amai ro chu khang paper an publish ho han an soi thina chu a side effect ta han kha tiang kha thei ma sela a side effect a in a tho that na kha a tha zo tho ani a percentage kha tha zo tho ni chu mi wang chuan pom po lo tu ne ge point dose voi ni kala to nge a pathian za ra he ka deuh hlek ti lo hi chu side effect hi chu lo lovin kan ria a tin ka pa immunocompromised individual cancer patient and the heart patient and the boka stroke patient to ni ani pon la pathian za ra complication mani chuang lo fa amai ro chu mi van duai an lo pal thine ro hi chu thil poi takani amai ro chu soita kan khan chu tiang zinga kan lo tel lo ni chuan mi pui no pui chuan kan hlo kher ngai lo fa tin kan soi du lok pakhat chu puma fel ti lai a hian theology diklo pakhat hi ron pha hial maya ziti na diklo kan ti ani covishield vaccine dang te po hi second of man ru ani sakol lo chuan tu ra ni tiang zong ron ziti man te po kha an lo pek kha lo ni chu bi wang chuan in khatiang kha ni kher lo ani ti kha mi pui dan kan ria ta ngai ei beltra ole ituna seitrang han kan lo ngai thanga mi singa amo noi khat inkar tangin pakhat te om thei statistics in kan en chuan tin la ka tangani somnga vela ron langchok tur ngai ani ti lai kha lo hrenon le taila amero chu kan hlok pui tur le kan pom tur chu hetianga hian vai to van doi om thei ti ro chu kan pom tur an ti lai kha thale mai ole ti khan tuna Rinzuala ron sai trăng khan ngày dan kan lo siam thiam ome mi singa tanga nuai khat borvela pakhat te vandoi om thei ti te tin vaccine kan la ka tanga ni somnga nuwa ron lar swak to tura be se ni ti lai te amaro chu vandoi palan om thei ti te kan ngai thla thale mai tuna warm up na round vai pakhat Krista kan nei pui venga chumi zo chuna thupoi kan nu tang Krista kan zo du chu mana group pakhata hen kan oma WhatsApp group a hian ke ma khan ke chu mi relativity physics level theory of relativity level a equation really har katia ama hen har leine atia ke ni zero velo khachonin har kan lo ti em mai kan bo hal mop maya min soi zau sak them tin mi pui shim hianin ria chian an chakin ka ria kan han ina kan han chia tan dona equation te lo in pharoi me kan hu por thina kan ria thiam tok velin min soi zau sak them alo ome nia relativity hi modern physics ti nia chanchu universe nature kan ria thiam dan ti tang lam to tu Newtonian universe atanga enge universe ran ria thiam dana min roi lu tu ni ta keni pon master le phd coursework kan ti te khan relativistic quantum mechanics ti le general theory of relativity ti hi kan zira amaro chu popular mass timeng mi puizinga soi chu thiam turang chi song ang khan kan zir lota so kan mathematics a quantitative lutuk ang chi song khan kan zir ta chon ma se nu lama apoi mo ema wa hin kan chiara nia relativity hi chu i ama in om to ta classical relativity tentia Galilean relativity tentita i ret hiam chiang nge abul thut nge wange ruat thiam tu chuanin thil pakhat thriat angai ning ka re chu thil kal chak song kan te hi enga tanga te in nge ti hi zo ngai ta physics a chuan entirnan aizola tangin kan khuamol bua ka kala ka average speed chu 35 km/h ani ka tirngot thelo physics a chuan with respect to what khoi tanga te in nge ani na taka chuan kan speed kan soi hian cheve mi alo kan sira mi te ne na te in kan speed kha kan soi thina ni chumi om zia chu hey addition of velocity ten tita subtraction of velocity ten tita motor 35 km/h chakin ka khalta heti zong hian ma zong hian le lam pangatangin scooty 10 km/h chakin lo tlanta se chon kha scooty ne kha scooty atanga ka inte kha chuanin ka belanga ni 35 plus 10 kha 45 km/h chakin ka tlana ni
amaro chu Maxwell ate Christian thal tu tuna ka soi tum poi kan tu poi ka lu to na chan chu azau lu tu ka Maxwell aten lo chuaka Maxwell khan see velocity of light kal chak zong hi a clear tu zirin atang lam thelo atini approve top c is equal to 1 by root over mu naught epsilon naught ka khan ni top ani 3 into 10 to the power 8 meter per second amaro chun na china kan soi classical physics satangin timeng physics pa ngai ta kan en chuan entinan engin milo chun taula keipo kapai kin lo tlan tai la ka motorin ka v ka kal chak zong le eng kal chak zong ka belangai ni c plus v ka omani chu amar chu kha physics hriat thiam dan khan hi silo ni chon atanga chon magnetic field lamani ta chu kan soi zui lo nga c plus v emo c minus v emo kha ka belin emo ka pai theilo ta ni achan chu c chu pa ngai reng turani chumi wang chonin i c Maxwell atena an mu chu hi timme ang Faraday te tanga he te lo chu ka hi engamo medium atanga te in anyang ether te omaniang te khan dita ether hypothesis te lo chu ka chuan Michelson Murli tenan te an experiment an tita ether khalo om ta reng lo me chu ta chuanin i hei Einstein hi lo lang ta ni zuta pa hi ani radical tukin til ga lo ngai to ta postulate kan ti chuan question theilo dik anga ngai anita chu chuan in postulate pahni lo siam ta engkal chak song hi atang lam theilo ati top ta ni chuan atang le chuan in physics laws natural law physics law kan ti hi inertial frame a chuan hei chak kaldan pa ngai renga chuan atang lam theilo ati pokani chumi mang chuan in mathematics takin Lorentzian transformation te kha ti ta chu ta lo chua ka chu an mak je chu Newtonian mechanics emo Aristotelian physics ani emo natural philosophy an hriat thiam dan pa ngai hemi enge space le time mun le hun a clear tu zira danglam ngai lo an ti kha adanglam ta ni hey interesting to mai nia Galilean ateng ngai to dan te John Locke te science lo chu chan chu mass length time thil ri zong te thil thui zong te time te hi a clear tu zirin atanglam theilawa chu tianga thil zir chiana chu science an ti ni chu miom je chu kapen hi a thui zong hi kan khwa mol po po ti za tho hi niang ngo delhi apo ni thong ai zo la po a ri zong po ni thong mangai na te lungai na te angin a clear tu zirin atanglam theilo ngo chu science ani an ti ni chu mi wang chon a radical lu tuka i enge mi khanan pom mei lo ni chu hriat thiam pui tu anom lo i hei nakina ka relate to na interesting mem chu unridical anteu so na sal tu kani hei semanticism te kan rianga zuta ho enge racial discrimination and pek na chi te atina sa pseudo science tiang ka tiang te khan ti ta re takha an oi sak tu lo ni chuanin kung sangka sa kuwa som pakwa me ni som ni pakwa hey Sir Arthur Eddington i Anglican ho ti meng i sap ho enge English ho ina an chuan vor astronomer kha proof turin an du ni an proof du chan po kha a interesting je chu who is better tunge tikzok tunge thazok kan Newton ange an Einstein na ti khan yang ho i an interesting je chu chuanin me ni som ni pakwa sang se kwa som pakwa ni oklem enge solar eclipse lai khan he ta Africa lama rama thliar kar pakhata le Brazil kho pakhata experiment an dita eng kha local cool tak tak ani chu kamin nu rei lo te ka chon san khathil tu han Einstein kha ani tu man enga man ngai lo kha celebrity kha lo ningal ta ni i kan soi tu om zia ta kha chu i Thomas Kuhn an paradigm shift tuna kan science ta poi diklo theilo enge hei hi dikper anga ngai hi kan tam lu tu kan chu i a science zir lo te a lei hian ti me i amar chu i evolve tur ani chian je chu i chu
Newtonian mechanics ka Newtonan universe hil fia da na kha Einstein na lo ti tang lam ta fek ani chu achan chu I ngai tua chia na ngai chia chu I ke ni poi kan che ni mo ke ni kan hela ni pon I Milky Way a che Milky Way po a che le a relative fek ani chu I motion prime hi I chu wang chuan in kan soi tum ta ka chu khalaya thil in thlak transition lian lu tuk oma kha I science I ko ran ten an ko ran te ta ni to lo kha tilai ti meng I ko ran in til tukin an ro to lo ta I nge kumzabi liam ta te kha chuan in I secular ho fe kin an ti ma se anin niel voi tho ka ti na ni chu o I paradigm conflict kha omani mo Newton versus Einstein relativity versus classical relativity kami kha omani kan soi tum ta ka chu I enge paradigm conflict hi I om zel to ni enge a insual a chu tiang kha tiang I akal dun thailo ti lampang kha I ani lawa I ka soi tum nen kan me belani chu ka soi tri le mai ai angai nom lu tuk I lu chila cha kom hle me ma se I kan thu pui tur hi ani chelo ni danga ta po kan la pathen hun thamin pe nga thuk zokin kan la lu chil thei tur ngai tai la I tuna ron sei tang khanin I thui tak kan lo ngai to thei ome tin kan riat sa ta po aron nem hetanga du to mai khan lai ka chuan I kan tlai war thei mai to na kan lu chil zel chuan tuna thu pui kan lu tak takang I Krista Roluahpuia pok kan som lenga hei iron soi kai zoi to a Rinna le science faith and science in hal ang ta hian tu lai chuan in ngai to na hi thu takin kal to a tin kal kop thei lo a ring tu ni kha chu mol de chat ngai science fellow ni ngai ate an lo te hi lan lo chho to a tu ti lai in university shrek khata science tak tak tur chuan pathian leng lo a hriat na te ko ran leng lo hriat na te lo om chawa hemi Rinna le science an in sual tir chiam mai te hi I nang achung atangin science khopui atangin tu na hani churan maya I khomai takin engtia ngai to tur nge ngai dan siam tur nge ti min soi zau sak zui them alo ome kan ril rom kan ngai to kan chatui beralom I nia I chumi chang tur chuan thil pakhat I enge karil ro lo lang thin hi oma pathian hian mi hring min siam dana hianin enge chiale thariat na fim tak kan thluak kan chiale thariat na fim tak kan rationality kan thinking faculty hi I mang tel turin chu min siam saka min siam sak chan chu I ama an pia min siam na ania hi athil siam te mo var reason na enge var thiam thei turin min tu ani chumi wang chuanin I chu ta tang ringot po chon angai to thenga amaro chu chumi hemi hi chang tur hi chuanin apik takin popular mass jinga chuanin I enge soi tu nia ka hriat thin hi chu ama in science hi modern science kan ti hi tu ten nge lo ti chuak tu te wangin nge lo chuak ti hi ngai tu thine ti ka du achan chu modern science kan ti hi Christian na wang lo chuak ani Judeo Christian tradition na wang leo lo chuak ani chan hi atam lu tuka Greek khati chen kha Aztec na ta Roman ho po an enge khati chen kha enge an thana thua Muslim ho po an boy engwang Christian chan hi soi tur hi atam lu tu achan chu ni china I enge kan thian pazuala soyang khanin monotheistic pathian tam tak nei chuanin law natural law hi a coherent theilo ni lal tam tak nei chuan an da a in su poyang khan tin nature kan thlir dan phrim thil siam kan thlir dan te po hei pakan ho ngai Hindu te tin Greek ho te ngai dana chuan lim thla mai ni mo masa ke ni chu pathian in atu taka siam ani khatiang investigation ti kha chu achak omani chu thil tak ni lo vati te kha chu achi lo ani chu mo tin I adang le chuanin hei Greek te poi kan soi thin ta I philosopher ho kan elite lutuk an elite kan ti chuanin enge an high fi lutuk ani chumo an high fi wang khan enge hemi
na hian thok ngai lo chu manual work hian khoi ngai lo enge modern science chu empirical investigation mo hands on investigation hi poi mo ni chu modern science lo chuan chu reason baka empirical evidence kha atelani chu Greek khâu tan chon angai nom lo cút na thọ ka chu sal ho ti chi ni cho tam tak soi tur oma kan soi seng lo eng vai nge tin apoi mo per pakhat chu Christian te chuan hemi nature dan law oma hi nature dan hi pathian siam dan ni ti an poma an poma asiam tu kha an poma chumi wang chuanin ama chi bai puk nan an pangta ni hei Augustine te ho patristic ho church father ma sa ho te Thomas Aquinas te po te 12th century po thlen ngai lo he ta antiquity hun lai tang toin kan ngei to chuan book of nature book of scripture hi an lo thlir sang tiam to ni book of scripture mang chuan tharau lampang thil pathian a tharawin pol min tuma an timaya chuan book of nature a chuanin pathianin athil siam mangin in puan chu atuma chumi variat chen chu pathian variat chen na pathian ne na in pol na pathian ne na fellowship nei na kha ani antini C.S. Lewis men become scientific because they expect a law in nature. They expect a law in nature because they believe in the lawgiver. Atini. Hemi nature law omaka. Newton's law of gravitation po ni mete. Newton an amuchuak kanti ad fu chielo niya. Amuchu amapa na omdai to. Coulomb's law po omdai to. Regularity omdai to. Mases patienin asiam saka conversil fiat hiam ni mai. Chumi chu omani anti a tian rin chan chu pathian asiam tu an rin no wangani makpui science manga an hu chua wangin pathian an ring ti na nilavin pathian an rin na wangin law of nature antia hey western education kan soi thina heta te po hianin Christian term hi ala tam kop me IIT te point sabbatical leave ti ang reng te mo kan soi tumom che chu western education science chu soi lo education trim hi Christian origin ani monastic le cathedral school atanga lo chawania Greek philosophy ka theology in anan chompol ta ti me anan intertwin ta kaka university le monastic atanga anti chawanita university zongjong po kha Christian ko rante dominate fekani antin do fekani lal ne na khatia introm antin fekani Oxford te Cambridge te mo University of Paris te Padua te Pisami te katikan amaro chu kan soi tu ma chu a secular anga kan ngai kha a secular lo a chan chu khang university a tekhanin theology kha zirna berani hemi secular tuna secular anga kan soi ti meang tuna secular ang kan soi enge medicine kan tiang chi te tin tuna enge natural philosophy kan tiang chi te kha UG an tiang level a hen an zira theology zirna an pangani kan soi tu om zia takachu achunga mi science boy pui tu zong de tho kha Christian ni che lo te po Christian tradition na enge a kal pui vek kha a drive vek te kha anni ni chuanin engwangin nge reason le hemi belief kal dun theilo kan ngai engwangin nge science le Christian ne hi dun lo anga kan ngai mo ti hi tem kan soi hlek anga thil dang ka lo pakkai rail tuka a topic hi ange azau boxia tuna chuan hei keini pon master kan zir lai tang chi kan Newton te po pathian ti lutuk Descartes te po pathian ti lutukani Kepler te Copernicus te po Galileo te po ti kan chawani chu achan chu engtin nge Christian na le science hi I interface hi achan chin hi engting kan riat dan hi chini om ta pro to kan clear chuan pakhat chu textbook ani atang le chu history ni textbook a chuanin tun modern textbook kan tiang chi chu a secular to ta and then Newton's law ringot an chiang engtin nge mu chu a chan chin po a in jiek lawang mo a mathematics ringot ka kan zir to chu kan zir dan tu na kan zir dan system mi pon an criticize na sa
ฉันฮีอันนี้ตาอาฉันจูอีตัวนั้นมีฮิดิกงอร์กันง่ายปากกายตานตัวก็มีนั้นเทียมระวังตีอันเหล่านี้อ่ะ history เตอันเทียมเราจวนจู่ textbook จวนอันจันจินเตียมเราอันสาคมมีเอ็มตีเตโอ้อัน cultural view เอ็มตีเตขัดยังแค่เองมาอมเรานี่จู่อ่ะ mathematics งอร์กันซิรตบตานี่จวนอัตังเลียจวน science history เรียกตัวมาสาเตค่ะ historian นั่นนี่เราตานี่ philosopher นี่โอ้ philosopher นี่ตา scientist นี่ตาอันนี้เขาก็จวนตุนไลค์ covel ตร์มิตินเฮ้ย modernity enlightenment จวน modernity เราจวน modernity จู่ติ้งกันฟิลเฟียง modernity ฟิลเฟียดันจู่ science ตั้งงอร์เองกิมฟิลเฟียตุมนักขานิตานี่จู่เฮ้ยอีกันเฟียงpositivist เขาแต่กันติตาอันนี้จวน logic mathematics และ science ริงก็ขันง่ายไปหมดนี่อันนี้ไงดานะจวนสาขวนะเต้โมให้มี mysticism กันติเต้ให้มี natural magic กันติเต้ culture เต้โมอีไอ้เงี้ยลัลเต้ apolitical ไอ้เงี้ย environment แต่ขัดยังอันง่ายไปหมดเราฟิมอันนี้จวน science history อันเสียจวนตูนไล่ตร์มิตรจังดิกอันติค่ะอันวัลละจัดตาแต่จวนนี้สาขวนะเฮียเตลเทยต่อเราฟิมนิวตัวนจันจินันเสียปนsecular นั่นไล่ลีร์ค่ะอันละจังlogic นั่นไล่mathematics นั่นไล่เลยscience นั่นไล่ค่ะจวนอีมีดังสงปออันนี้เวกจู่วางอันเนี้ยให้กาลิเลโอเตปอกันสวยถิ่นตาอันนี้เตปอเราคริสเตียนทะลุตุกเมียมาเราจู่อีเฮ้อันบวยนั่นเปิดโซ่ก็จู่เราจู่ reformation วางอันนี้มีเต็นเขาฟันเล่เฮ้อีคริสเตียนและ science อินสุบวยจู่ติงขัดยังเดียอันนี้นั่นตราจวนนี้อีเฮมีฮีอริสโตเตเลียนไซส์ช่วงคันนัดจีน่า relativity เราช่วงอันบวยอย่างเจ้าคันขัดที่ไล่พวกคันบวยนะอมันโอ้เอ็งหาฟักกันง่ายแล้ววันนี้นั่นตราจวนชานเทลวันง่ายลุตุก heliocentric เอ็มีเอ็งheliocentric เขานี่อะไรที่เขาแต่ขัดจู่เอ็งหาฟักกันง่ายแล้วมาเราจู่กาลิเลโอเคร์จู่อวันตัวฉันจู่ reformation หุ่นไล่ขันนั่งเฉาตาจู่มีวังจวน house arrest อันนี้ตาอาจารย์จู่ reformation นั่นเราชัวคัน reformation เขา reform ตัวเขาก็จะดูอันไงตัวเท่านี้จู่มาเราจู่ข้าตัด Charles tradition อาจารย์ Aristotelian physics ค่ะอีอันละไงนานี่ค่ะกัลดานตัวรังอันไงเดี๋ยวอฟังคันจู่มีอาจารย์จัรคันตัวตาขัดยังกัลเดวเล็กอันสวยคันิน reformation เขาก็รัลท่วมตุรุตุกอันเปเซลังคันง่ายนี่จู่มีฟังไม่เมจนี่ตาตินheliocentric อีเฮต้าเคปเลอร์โคเปอร์นิคัสอาเลดเลตายละตุนเชี่ยกสวยตัวอี heliocentric เล geocentric ฮีอีอัปปอยโมไล่ไปเรื่อง science เล religion reason เล belief จุงจางไอฮิจอนขัดตีหุ่นไล่กัน science เล Christian ไอน์สวลตินอันเสียกชาวจารตาอามาเราจู่อันนี้เราเสียจู่ Aristotelian science อาจวนมีเหตุทิลกันหูเฮียนกันรัวๆแล้วอันรัวๆหลังมาสับจู่ point เต lines เต triangle เต circle เต sphere เตอันนี้ตานี่โอ้มาเราจู่มี science จังจวนไงจู่มี science จังนี่แล้ว neo platonic science จังอิน neo platonism เต็นติตาอีไงตัวด่านทาร์ค่ะเราชัวกันนี่จู่ตาจวนอันนี้จวน mathematics และ geometry ฮีมาจวนหุ่นกระตาเราเนี่ยอันนี้จวน number ตัวนักการ mathematics อังจีอัน joyful อัน joy ลาร์ตานี่อันไงตัวนะไอ้ไงไอ้เมตัวนักการ mathematics อันไอ้ขัดตันนี่จู่มีฟังจวนอีไอ้ไง epicycles อันเทียกันสวยฟิมันแล้วว่า epicycles ก็สมเรียดปริยัดเวลอมพรินก็สมลีเวลอัตลันยมตาไอ้ไง nature harmony มานะไอ้กรีกก็ตั้งอันเรียดเทียมนั่นเตะขานิน allow in ควรรัวลุตุกันนี่จู่มีฟังจวนheliocentric ฮีอมเทนี่ฮีไล่อมเทติค่ะallow ชวกตานี่กันสวยตัวอมเจ้าจู่ Aristotelian science ตั้งอิน neo platonic science science ค่ะอักลจันตานี่จู่ไล่ตักจู่ขมี paradigm ปนิค่ะไอ้อินส่วนนี่ it's not about Christianity versus science อันนี้เราต้อง Christian แต่เฟกันนี่บ่อยปุยตูเตขโมเอซอกินะจู่ไล่ตักจู่ในการเรียนเทียมเราทิ้งจู่ paradigm ปนิอินส่วนละค่ะอีกันสวยฟักกันนี่จู่ก็สวยทุยคบไม่ใกล้จะรู้อะไรอินทักชั่นเร่งเราตัว
in thlatun lo tur nia tin sei tur la nga ti ka ria ni sei tur la tam ni eng po ni se ka sei ang khan ke ni pathom ju tlai war thei mai kan nia ama ra chu video a han ti chu tur ni wang hian tu na han kan rek bung mai nga zo na khami shu la han karla ron zot don chen Krista tu na an soi tang khan science hi Christian te ngai tu na Judeo-Christian worldview ti zok te ang hemi Abrahamic faith Abraham tha te ho tang ron chuak nge ke ni nga ya ni na ta chot Mesopotamia te civilization ro pi lu ko ma se an pathian te chu tui phim le tui alin pola tang ron chuak ti bor vel khang tiang atang khan ron ngai tu na tang khan ron chuak thei lo lo ti kan pomanga tin science Christian na le tha ron to do lu ani ti kha kan thele bokanga tin ngai tu na lama ma hroi tu te Christian fe kan ni tin khami le khabu shim po hi ke chu Christian culture ka te hami book le khabu shim siam te po hi Christian culture hi ni rongot me ni tin tu lai ta po hianin ne kan saibel ve me du chu Nobel Prize winner ta hi an taila hey peace a pe chonin Nobel Peace Prize dong hian 80% vel por Christian ania science a hian physics chemistry medicine amo physiology lama hian a chorolin 60% ain Christian hin lan tama Christian kan tlep zok tu literature ti zok ate ni chu wain khovel thon thu soi tu te hi an Christian lo tel tela amar chu scientist te chu an la Christian le ti kha ni kan bel ve do ni ngai nom hle mai le tu na Rinzuala hemi Rinna le science chung chang a philosophical lama tangin eng tia lo mai to kop thin nge ti hi mi han soi zaw le sakle ta la western lampang ngai to dan te eastern ta i do ang khan I ti khan mi han soi sakla mi han chut zui sakla lo om viawang alom omenia tuna Dr. Krista Roluahpuia soi kha ki po ena ka pom thap ho kha ria ngai nom ke ti Galileo chen chin bi ka te pe chenin khami ahun la ya Ptolemia astronomia lo lak na sajia wanga Galileo te an model lang chi ho te an pom thi lo ve lai te ho ha asoi turat tama pakhat chi asoi rem chan chuani Professor David Blocker, South Africa, an astrophysicist, Omani, and Gordon Galileo, de le Kabuzia. Professor David Blocker, too, Stephen Hawking at the end, any low interact doctrine, and yet to copy me to root Zoom. Call kan ni ke don bukat sta chen tel du ga nomani chuan ai tin mai shil aren chan dan te po tura te po ngai la chain kan she nge kan soi se la ni chu nia putuna pu ma fela zo na hebi Wesley east sung chang in science and religion hebi a relationship hi angai no ma rai khop maya tu ma ka ngai tu thin khan hebi science and religion relationship hi karil ru thina chu avan western family o ti hi ka ngai tu thina ni Easter kanoma kanan ngai to 11 le 12 class 11 le 12 kan ni lai science kan zir de han kan classmates zong science tu ite po ha religious vekka kan nia BSc kan an zir chole ka zir puite zong religion pom vekka nia MSc PhD theng khan khatin khan alo nia kan professor te thleng po han inga moni zat kha chu an lo ni poka religion kan nei lovani tiang hi chu an claim zok ma zok ani India chuan ti kha kan mu dan chu ni ta chuan in ti hian in nan sui thina west ta chuan kho thlang lama hi chuan ramchang kan zok ha chuan in science le sa khuana le rin na hrim hi in hal tlata in ngai tu na hi om thina amai ro chu kha chu popular culture an ngai tu dan mai khalo nia minol puina an lo ngai tu dan khalo ni dan kha oma historian of science ho re hi chu din an soi thina chu hei hi chu thil tak ani lovani myth ani anti hial to thina entinan Canadian philosopher Charles Taylor chuan in dihen na soya science le religion ain kalkop theilovani ti ngai tu na nei tu ho hi chuan in ideological constructancy mai ani an ngai tu na engo mo thu nei nan nei theina turata na an siam chok mai ani ti ta point lo soi to hial poka tin hun hi lo kal zel ta khami huna khan an cultural mood an nun phung an ngai tu dan en kim mai kharon dang lam ta entinan china khanin Isaac Newton at classical lampang te po kan an ngai thla Isaac Newton at tang kha chuan science an ti kha chuan
pathian ro puina an mu chu bel na tura ta na science ti khan nia amai ro chu hun na ron kal tora Richard Dawkins te ang UET so ron kal chi kha chu anin an ni tan kha chuan atheism le science kha chu thil in me tak chok ania atheism kha science lai mu khan an ngai vele thung tlat ta ni kha cultural mu dang lam na kha an om thin boka tin ni china han po Krista po han ron soita a kum sang kha ko som ni cho vela khanin heavy logical positivism ti kha ron chuak boka an ni kha chuan thil dang hrim epistemological queries a kha chuan in science so le kha ting chi kha ron da sang cho tin a nu a pe chuan in I to rules of scientism kha aron chuak le ta scientism a chuan in science so hi ni ti strong scientism mania weak scientism ron nom le ta science hi kong tha per ni thil shi de tura tan chuan ti kha aron om le le ta boka amai ro chu public intellectual pakhat Terry Eagleton adi chuanin new atheist so ina hemi scientism an ron promote tak lai Peter Atkins at the boron critique don khanin ti hianin an soita an context hi an ngai poi mo lovani tin ran criticize tani western concept lu ka an context kha khovel pum puya ron shu mi mai khan tum lai kha Terry Eagleton kha chuanin aron criticize ta chak ta hani Entinan UK the US at chuanin he conflict hi chu enga mo wanga interpretation thren thang that tan lo interpret dan te scripture an lo interpret dan the posir khanin kha conflict ha chu lo om thin thoma sel east hi chuan mi hi chuan kan philosophy lo dang lam hlakta hey introduction to philosophy and so chin chu west chuan truth and zonga east chuan spirituality kan zonga ni anti thin kha kan the philosophical mindset shim khalo boka chu ke chuan na interest pakhat kan nei thina chu India rama hianin he conflict hi engting ye han ngai to le di ka zon thina ni he le kha pu pakhat hi kan muhlau meya Rennie Thomas the ania he hian Rennie Thomas hianin science and religion in India beyond disenchantment di le khabuzi ka PhD thesis atanga lo lak tezinga mi ni poka India rama science na chaber research center chen khata khanin avo om chila so that chuan in scientist so le PhD scholar chaber hote unreligious life le and scientific life a interaction akha avazir chuatani he Rennie Thomas hi chu social science professor hemi Indian Institute of Science Education and Research Madhya Pradesh Bhopalami khanin athok bokala thok mekem chu ka hre ho lovat ani chuan ti hian an chuya toy zong in kan soyanga India hi country a Britisher ho khan min ron opeta a so ta chuan ke manin independence kan nei don chi khan an post colonial mindset a khan Jawaharlal Nehru hi ron poimo ta em ta ni Nehru kha kan hria tengin a history chuanin kumika munizat azela khana tanga kumsa kha zakwa som thum som li chovela hazela khana tanga ni tina biography chuan an siak then so ta biographer ho chuanin an soitel chu Zela tan chung khan religion science le philosophy lampang hi achir ve na sahle ani antia e Bertrand Russell kan ti te JD Barnell ti te kha aron chiar kha khana influence na sata em ta tin atong kam or em chu scientific temper ti hi India rama kan mamoni ti kha Nehru thup won chu pui bertezinga mi kha ron ni ta tin scientific temper kan ti chu Bertrand Russell ne na changa la kan nge bokani chuanin e Nehru kha ni thune na ron chan khanin ani tan kha chuan science kha India ram siam thatna turatan khanin man ro thapper ron ngai ta scientism engamani china ha chuan ron pom deuh hlek ti na nia science a develop that lo na mun kha chu primitive India science a nei thatna pun kha modern India ti kha in an suita chu me van chuan hei kha scientific temper ti chang kam van khan India rama chuan medical doctor te engineer IT kan ti velan chi kha engeni kan ngai san na chan te po halo ni tarem bokta ni tin ayurveda le unani khami hun laya an religion na kentel chen khat kha aron soitel bokta a khata ha chuan ni kha chuan ayurveda le unani kha unconstituent assembly a ha ina nan zota a hei hi science ai pom ti kha ni Nehru khan an zot ve a ani chuani science ina pom chuan a thanga science ina pom lo chuan kan no lang ti in hei irrationality kan ti le mysticism kan ti kha zo kan nol tir kha tum ta ni kha science ron chor chuan le science India rama chuan kan ngai san da na haron ni ta chuta chuan sociological le ethnographical studies nei de hlekha ni Rennie Thomas chuan in
scientist ho le PhD scholar ho kha azukom tani chu ta chuan ti hianin kongli in han soita ila pakhat na chuan science student ho le scientist India ramami ho chuan an religiosity an sa khuana hi sa khuana an ti du mi alova culture ni anom ti ta dei tani chumi fan chuan ni ta chu conflict kharonom talo tani puja anti te diwali an lom le khang thil dang enge ni hei computer ate an va puja ko la thil an thai senang chi zong so an ni tan hinduism tan ka chuani culture an ti mi amaya sa khona dang kha ani son sa khon ti mai ta ni amai ro chu reni thomas hi ati thok pa ya christian phd scholar ho le scientist ho pa kom ve le hlau boka an ni poinan soi chu kan rinna le kan scientific practice hi a in millo na pakhat ma umlo ni aron an ti ve le tatlap mai hi bangalore IISc phd scholar ho te po ha kom ve hi ala ni ta chung te chu an din mun chu ni ta ni apa ni na chuan spirituality in science and the science hi ti rawan tum ta ni and ti nan India ram chu ka soita khan east ta chuan western na chuan truth and zonga east ta chuan spirituality kan an zong ta chu ta chuan hei bhakti vedanta institute India rama hi ani no oma chu bhakti vedanta institute chuan ti thina chu India rama science na mun tha hi anin conference te seminar te pot saya science ina zir chho thar ber hi engting kan spiritualize engting nge vedic religion nen hina in milang em ti ta kha soi khan tum thin ta chumi wang chuanin hei sat guru te po hian mon la re mem ta midang ho te po kating khanin character thatak te po ha mu tu kha chun om ta om je chu spirituality kha chu tharau thil lampang kha chu India rama science student ho le scientist ho chu an langa event le thofani tin apat hum na chuan Rinna le science khala kop dan hi angai nom tiu mai hi om ta ni entina PhD scholar pali a interviewer ni Thomas hianin chu ta chuanin PhD scholar pali ho hianin ai tik niang amokar khata voi khatal chok ngei hun kha an lo nei thina chuan chok ngei thin chan per te zinga mi chu pakhat na chuanin pakhat thren kha chuanin shiva ne na ka tong chai ni ti te thren kha chuanin chu mi spirituality ka nei thina turatan an ti Christian ho chuanin lali so tan ka ti ni ti khadin na lo soi tak nge nge ta boka amai ro chu khata khan an ni kha chuanin an rinna kha sa khona thila anin man kha ron rationalize on the scientific and tum ta chok ngei that ta scientific arguments a khanon pethei ta sel ta ni chu Mackenzie Brown Trinity University ami kha chuanin scientizing the tradition or spiritualizing the sciences tina titani omzia chu science a kan tharau na an vazong don ani ti na khani na ni chon ron soi tak nge nge pokani tin he tilai hi ngai nom lai tak chunia atheist scientist ani le India mi ho te hi engting yen tin mun ni ta le ti kha aran song chho fele ta ni atheism kan identity al manga anni kha chuanin abik takin atheist scientist anga in da ho kha chuanin unreal ruwa kha chuan heavy religious practice trend khat anti vedu mi alova tin engani thil mythical lu tukang chi kha chu an pom du lova anni nga ya chuan illiterate ho pom chi ani anan ti ta ni amai ro chu ni china ka soita khan a first model mi a kha chuanin I culture ne ro kha chuanin an la sang thei chuang mi alo ta ni chumi wang chuanin an chungten pujan practice kha chu an ni bon practice thofa reni thoma sa chuanin comment ngai nom lu to ka pe a hei Slavoj Zizeka thu soi pakhat a lecture pe na mi believe without believers the statement hi an ni hin an in me ber ni kan belief ani ti an soi du mi alo na chungin religious affiliation amo belief kha chu an practice tho si ani atiang de chi khan chu kan lo ni ta ni om zia so ka chuan science le sa khuana eng sa khuana po lo ni ta sela in millo na em kha chu om lo tur ngai to thei ani rual khan a interpretation khan china pu Krista Roluahpuia sen khan ron poimo chho don ta ni chu ta chuan world view problem kharon om don ta ni theism versus atheism ai kara science kharon om don ta le lam han interpretation ron nei don ta ni nakina a model pali a relationship model pali khan em wanging a Christian view of science and
reality kha achun nun na chanju na kina karon la soyanga tu na karon soi tum so pera chuani Western idea of conflict in science and religion hichu is ta hichona ni em lo wani chumi wangchen Western context hi ke ni ta na lo pom kher kha ngai lo wani ti kan soi tum na tura ta na kha study aron tar na kha karon soi chau ta ni chu bi puiten kan shia ta tan kan soi tel ani chu ai nom khatlai po khan han lu chil do ni la sai tura tam ya Rinzuala khan sum len ke ria amar tu na han ato pa khan kan thun dal tur aran soya hemi khothang kan ti me western world enge kan thria thiam dan tur chuan Australia Europe North America ti vel hemi khovel mason to ani ta ga chuan Christian culture atanga iron thang chho te hi western kan ti bi ka chuan he ta khochak lampang abak zong ho hi east te kan sai thin chu ni a entinan India te po hemi China te aniang chu alien ho chu western a khon tu na chuan Christian na ni china Roluahpuia te sai tong khan kalpelin ti khan enlightenment nu trangin logic science ti vel da chung talura ai do ti rona khotiang khoni vengai la ke ni khochak we gan ni ti khai chiang angu ti kha tin population of kan tam fezok ti ta han sai telila majority wins phich ni se kan tam zok dei ni ti kha thon hlak tur ania kan du chho ze langa ni chin khan Krista Roluahpuia kha iron soya tanga ka beng ver zak me chu Christian te ta ni sai si kan tia ani reng boka ye le the ni lo ni de khabu le ngai dan po tam ta ka ma Muslim ho kha hanti ve tai la kan u nau te Abrahama pa nei kal ve zel te ani po kha science khanin ma he an ming kan mu thina ke chu al ti zo thil thai pe scientist an jon muslim ka siat al ve da ne lu chil velem lo chon mo al farabi al kindi ti vel te kan siat ve thin ka algebra te chemistry te po ming te po kan lam ve nok noka muslim ho kha science khan an sang ve vio ani mela medieval hun lai te pon khata khan engwangin Christian te hian kan ta hau bi ka a muslim te hi ta vele to ka ngai lo mi ti lai kha min sai khia sak them alo ome ngai nom chau khop ve thian pa zo la sai po nya hila hi alai mu tak hun hi atlem se ke ka man mo in tlarung chi ka kat ti to por bora sai tur hi ala tam bok sia nya hila hi alai mu tak anin ka ria ke ma chuan na china te po kha thian pa zo la khan alo soya cái mà thlir ta này hi cho nên world view pani hi ni te top pian ka ria theist le materialistic ho naturalist ho thlir na hi ani mai in ka ria hemi la rang tu per nia lang chu nature hemi kan quarrel universe kan va hriat thiam dan hi anita tu na mi ka chang do na nia ma se ka soi kol de ule kang hi apoi mo kat til tu ke mai hi chuanin heta Greek ten ma support timai tiang Babylon te chu thei enge thei ngil tai la Greek kan oma Roman oma Muslim oma Christian kan ni ta ni Christian ten modern science kan siam chuak ta Greek kho ngai ta na chuanin nature hi mi hring ti ang tho hian rilru soul mind intelligence enge an mani intelligence ne yang hian an ngai ni chumi yom je chu keima ani hi a microcosms kan ni tin ani chu keima ani mi hring ang thovin an ngai nature kha mi hring ang tho an nature an ngai wang khanin entinan ril ru te ngai tu na te tharau te nei angin an ngai ta ni Greek kaldan phung pa ngai chuan amaro chu a buai thlak ne bem chu pantheistic timeng tharau anga an wangai chuan nature kha active anga anwa thlir chuan mo investigation ti kha har ta em ani attend chu pathian ten lo ni ta mo
chu Muslim unau te po an buai na chian ni mathematics ate chuan an sang tu algorithm te mo ti hian chemistry alchemy chemistry lama po alchemy te tian an mani tanga lo tan ani ta I amar chu nature an thlir dan hrim akha apuai thla ka ni achan chu I an ni chuan pathian hi an ala kha antinan hei pona chuak tai la I he I thei hai hi lo tla tot ta se chu thei hai lo tla tot po chu pathian ti an mani pathian tel ve vek angan ngai ta ni pathian a tel na te ka chu ril fia ngai to lo chu soi lo fa investigate kha arem lo ni ai poi khoi kha hlom lu tu ka ni chon ni tan chu mi om je chu nature kha active fangin an ngai ta ni kri khau ngai tan ten chon adang lam hlek dang lam chu amara chu active fangan an va thlir kha chuan freedom kha an nei lo ni chu mo zalen na kan nei lo kha tingan thlir kha chuan chu mi wang chuan in tin I an ma ni enge enge I history hrim hrim te po har san na chu an to kha amaro chu credit thi an pek thei tak lo chan chu idea thar hi om lo ni he ta Greek ko fin na pak kha enge antiqual tak lo ni amaro chu Christian te chuan sacrifice an nei ni chu tak chu kan buai nan yan an sacrifice chu nature idea of nature kan thlir dan ni Christian te khanin ei Thomas Aquinas te scholasticism sa kha chuan alang chi lo nang kha ta tang khan ai intern ani nature hi investigation zir chiang tak tu chuan passive anga thlir ngai ni chu passive anga thlir ngai kan ti chuan hei tharau te om lo anga ngai kha ngai chu ril ru te nei lo anga ngai kha ngai ta ni chu ta tak chuan Descartes te Robert Boyle te Leibniz te tin Newton te thleng pon an lo lang ta an ni chuan in nature kan thlir dan ni kan ti dang lam anga in ti ta chu ta chuan an ni chuan an thlir dan chu common ground po he an nei ve tho ta a tho ta pathian in engkima siam creation kan ring vek amar chu natural law hi a legislate ni a siam ani an ti ta ni chu kan hre thiam natural law da ni natural law he tiang hian lo om ro se tia chu ti chuan a lo om ani Newton te phei chuan Leibniz te phei chuan an thlir dan te po ai ang tiak lawa supernatural po om thein chumi natural law chunga chuan law tang supernatural law te po om angin an ngai ni pathian ka miracle vati zo tura an la du tho ni chu mase Descartes te chuan an du ta lo ta achan chu Descartes te po hei skepticism chuan ani ta a boine vem chu abstract thil om ani mathematics a oma kan mai na om bok ta physical world hemi te pathum khan ati poil tu kani chumi wang chuan in investigation han ti tak tur khan nature kha passive angin ta ngai an ti ni chu chuan an da tam ase an lau thon ang chin eng ti nge eng vai nge passive anga kan da te chuan pathian kha poimo to lo asiam tu kha mi nan ngai to lo reng ti khan Newton te an zowa anin ta chuan in Newton te phei chu atira te phei chuan hemi gravitation kan ti te magnetism kan ti te light kan ti te poi occult tradition mo doi le enga mo tharau lampang science anga an ngai sakanio ni china khan thian pa zuala khan Indian science fair kha soya kha man la sa khon na ne an ti dang che ni kal tu na ni natural magic te po tun lai kho vel chuan an pai ringo te le amar chu natural magic in hei nge cái ni science stam ho science teacher association son Mizoram hi puchan da mateo country dan po magician an ni mo sikulan local magic and sort hin magic nen enlightenment nu te kan magic so te atam Christmas lo than chau dana point magic so mang hian poi mo lut tuk mo he ta Victorian era chau lai velin magic hi an so na sal tuk science mang khan kan soi tu om je chu ai chom pol fe kan ni amaro chu poimo to chu na china ka so kan world view pan ni in trend na nin ka ria ke mai hi chuan thian pa zual kha chuan min pom pui lo mai thia he ta ring tu le materialist le naturalist kan ti ho a rang le ka materialist so chuan ek ti ngen ti na china kan so en kan lo kha a om tu nge siam ti kan ngei to phatolo an ngei to du lo ti meng an threng tu a chan chu
car ten kan tla na thlo na ten kan thlo ka hi zan ina te po in kapula om mi lo kan in bia ti kan natural law kan riat thiam manga mi hring na thil kan siam poi aro puilu tu kan ni chu ho har san na te kan ne kan thiam na te kan fin na mang ten solve kan tum ang che hian in hre thiam an nulat lang wal te kan ni chuan broken relationship te kan nei chuan kan zai na te mo kan do thei na manga nge broken lai han tuam dam tum ang tu che khan asiam tu natural law pe tu kha an ngai poi mo lawang ti an lau na kha om chho ta charani helai hi a serious lutuka chu lai taka chu kan muslim unaw te chuan an sacrifice ve ta lo ta an sacrifice ngam lo ka ti mai zela chu an va mu fi lo ani mo chu lai chu mi wang chuan engma ipokal lutuk ti meng thil ngai dan rang lutuk kha engma an ngai to chuak ran lo ta chu mi wang chuan in science history of science philosophy lo than chau dan mi nan zir hian i an lang tel ngai lo ka sei thui le he mai angai nom lutuk khat lai kha i mi tam takin kan hlok pui ka ring a chan chu i Christian te chuan ngam sarin pathian sil thil siam te kan zir chiang ngama hemi nge leihip na om te po pathian siam ani ti khan logi waranga pathian pomin ti han kan zir chiang ngama thiam po kan thiam bi ka ni muslim ho chuan in sala han tia ni pathian thu khania i ni chinan sayang khan engkim mai kha pathian in khi i na khi hrin tira ro tiran tia ti han an wazir chiang ngam che lawa kha kain thau na ti lai tak mai kha amara chu ta chuanin i kan wazir chian kha kan pathian ta dei ta ve la khat lai vel kha i aboi chu amara chu kha i in hiel kan phong thalu tu kani Christian le tha lo hi chuan science hi du thei don lo ti hi pom bor tu ran ni ti kha kan dem het le zel ni le i an lo mom hle me ngai nom ni chin khan rin zola khan in i science le sa khona in lai chin na model kan soi zadon ni na ki nai ti kha han porto la thanga tro nia zanin chu pu Krista nen chang he ga zirnem khop maya ngai nom ka ti khop maya tin athil tu na soi kha han thop na turin genet samples hi oma genet samples to Dalbert School of Theology and professor of theology and philosophy ani here ni na ale khabu si here ni ti ni na soya enga tinge science hi tho kan ti chuanin mi ram tak here ni science khovela hi chuan rin na hi ngai to lovani anti hianin scientists ho hian thil palia tal hin rin nan lo ngatani pakhat na objective reality of the universe ante kan universe hi thil tak takani reality ani patni na intelligibility of the universe kan universe hi nge ni mathematics kan ti ta thil abstract takin kan la zir chuak the ni ti te apathum na chuan in order le nge ni regularity o mani ti te tina palina chuan kan mi hring thlo kan china pu Krista soin chen a thoka ni ti heng pali a hian anin ngat lo ani chuan science ti thelo ani ti kharon soi chu Christian world view that big na le Christian world view ina aron support club khadi tlatawang khanin nge ni science ati the ani ti hi kan rin chan te zinga mi khani poka tin heavy science and faith relationship a hian thil ngai dom de mi chu ka no pan lai deuh khan evolutionary biology ha school han kan an zir chho khani Paul som kan ni khan evolutionary biology kan la sin in school shilonga khani kan biology teacher khan evolution khan soya chapter as min zirti zo fele khani kan zirlai pui pakhat khani na zota nia madam I ring ve me hi atia ani ka chon sa mai I don't know what to think of it ka rilo ngai to than ka relo wa mai ro chu ka ring lo ma zokin ka hria khan ti sewa 11 and 12 kan an zir chova ti chon evolutionary science le kan Christian rin na he mil thei tho lo moni le ti kha te ha ka ri ro chon an oma ti choni ka pa hi kan rona hi ka pa chu rel wal na ka nia tu ma evangelist trin klema athu soya po evangelical lampang deu khani ma ne na kan zot nge poka evolutionary biology le genesis hi ein milim le ti kha kan zot sinani point an soya chutin chuan ni evolution lo pom ni pon chu theology and chuan in an lo pom thei fek me ti kha an soi chhota ni chu ta chuan in kan ngai to khani chuti nga lo pom thei ni chuan in ki zela hen eng ti mang le
tiếng Christian Rinna chuan omang le tiang chi te po kha lo ngai to thei ta mai ro chunia evolution kapum tin na lampang ni chung lovin thil ngai to dan a in develop dan kha kan soi mai chu lo ni ta Ian Barber Ian Barber chu Science and Religion Interface hian in nasa ka research lo ti thin ni 1960s vela khanin a research kan pe chok chana tin 1999 khan Templeton Award prize kha dong he pokani chuta chunin model pali hi aron develop chota mi sang inan ngai to tan mang khan chumi model kan lu pa chuanin JP Moreland the philosopher of science kan ti hianin ani chuanin ti hian a soi boka science an na tho 92 atanga 95% hi sakhwana ne na inzom lo thil hi om ve tlata nen tian an doctrine ne in do lo po kha om ve tho po kan chumi van chen conflict kha chu within 5 to 8% vela om don ani ti kha kan ril ro hian lo om masa sela thain kan riani chumi van chuanin a model rang ha kan ngai to dan kan an thiam thenga a model masa bera chun conflict model ani science le Rinna sakhwana hi ain do ring ani ti hi ni ta hemi ngai dana hi chuan hin science mo sakhwana mo inga moni system hi a chazo thutak ria thinan heimoni zo hi a tha ber ani ain mil theilo wani ti ngai to nai oma nisna kan soita kan scientism movement te tin chang chuanin asa khona la mat po chang chung kan lo fair lo ve pal thina tle ma lo da niam lu tuk science o ta niam lu tuk pal te po kha om ve thei tho me kha kan film khur kha ngai ve ta conflict ta kha ti a chuna om lo thei lo ta ni thu nei na thu dik zo kha anin chu to na wang kha ni na om ta a model patni na chu independence model ania science le sa khona chu thilin ang lo hul huan ania soi rem kher po ngai lo fa Stephen J Gould evolutionary biologist pe chuanin principle of non-magisteria te thilin ang lo ani science chuan khove le van thing reng kim om da na hi tho da na tho da min zir tira sa khona ro chuan mi hring nun dan tu min zir tira ni thilin ang lo ani aron ti ta ni a model pathum na chu dialogue model antia science le sakhwana hi direct takin soizom tu niloma sela achang chuan soipol ngai chang om thina ni ananti ta entian science a chuanin technology kan an develop chota a bible a chuan chuti chuan siam ro chumi chui zomanga chuti chuan tianga chumi chemical reaction chui tianga aimo chumi algorithm chui sianga ti kha om chuang lova amai ro chu technology non siam tang intinan AI ang te polo hanita sela chat GPT tu la ya chan la re ta chat GPT ro ta a bible chuan kha siam ro mang su aron ti mi don lova a mai ro chu kha chat GPT kan man tan tu ethics ai ro chu an dialogue kha ngai don ta ni chu dialogue model kan ti chu ni a tin apalina a hian integration amo complementary model science le sa khuana chu a enjoy moi tona lakop theani puma fela khanin a presentation a khan la la phiar ko proti ang de hlek khan ai phiar ko theani a integrate theani ti kha a soi hi kala shareng boka chu a ko integration model a chuan a umtani heta chi hianin kan ngai to na ti zau tu tan ti hianin han soi ta ila pu Krista po hanaron soi to a bi sikun la ya Augustina yan ko ran pa ma sa de zinga mi kha chuanin ma na dei to khanin pathian le khabu patni lo ziakani he khovelom dan le khabu le ama impon na le khabu the book of nature the book of revelation ti hi alo ziaka chu ta chon aziak tu chu pakhat ani alo ti tani chu ti ani si chuan he science le religion conflict hi chu Christian view hi chuan a conflict hi chu lutuk lo mai thei zo kania ti thei kha lo ni ta chu mi support tu ratan chuan in tina sam som pukwana chang khata chuan van te khian pathian ro pui je chu hria tira bo ro zau ta khian a ku chua chuan tira ti ta kha in ziaka rompum kha chang som pukwa som ni pakha chawa ha chuan pathian chu thil sia mai pon chua ka chu mi wang chuan tu po hian chuan laman nei thei lo ni ti ta kha an tran chana kha na ron mang ta nge pokani so ta chuan he integration model hi kan lo la ani chuan a chang chuan a mi hring kan ni na angin kan theology te po kan interpretation biblical interpretation thren khat te po hi chang chuan lo fu to lo pala lo om le theya pathian chuan in he le vana siama kan vazir na a khan a thil siam kan hria thiam a tang khan chu a thu in pu na po chu
in joy moi ton chiat khan in alo zir chho the ve ni hi le a in ta riam ton ni hi mo le ti kha alo ngai to the dai mai ta ni amai to sa science song kha chu ti nga va soi khel kha ngai lo boka a chang cha dialogue model pom chang kan ne yang a chang chu ani independence model pom chang kan ne chang te po hang ngai chang te po manga amai ro chu top kho ka chu ani Christian thinker pakhat ka du de mai chu Francis Schaeffer hi nia ani chu reformed theology lampang du de ho hi chu ani nan hi ron ngai thing thinker chata ani chu ani statement pakhat siama all truth is God's truth thu tak zong song hi omani chon chu thu tak chu pathian ta ni tho ani atiani chumi wang chon science in a thil tam tak ni ron shil chua po hi pathian thu nem ni tu lo ni thei poka chu tiang chi chuan ani choi moi tonanga an thok dun pokang a chan chu top kho ka chon a sim tu pakhat le zik tu chu pakhat tho kha ani don ani ti kha om don ta ni chu ta chuan in inga tinge Christian theism hi ke ni chuan kan pum tlak kan ti chuan world view analysis a hianin te phong sang alo om dona correspondence test kan ti te logical coherence test kan ti te verification test balance test explanatory scope kan ti zong so te kha a test nan kan lo mang thina correspondence a chuan tu na ka thil mu bible in ziak le science ka mu le reality hi a in correlate em a in mil thlapem ti te kan ziranga ya explanatory scope a chuan in kas karin na hian ka sa khwana hian tu na thil ka mu thar zong song te hi explanation tha pe theim le ti ta kha han ngai to chua zel kha ngai ta ni khang te world view analysis kan lo ni kha chuanin kan Christian philosopher tam ta kho chuanin to ko ka chuanin science modern science roots Christian na ni ang booking atop na chun pathian hi ni don thawani Christian pathian hi ni don tho ni ti thu na hi an siam thin boka chu mi pui ta point han zir thei tu ning kan shebok ani chu ai nom hle mi tu na model tu sang rin zona ron sai tang khan i enge ngai tu na man zau dan te ngai tu na man zau trul zia te tin hemi subject shim kan chai zonga kan chai line te pot tiang i ani lo pon chai big enga mo kan nei lai te point i khatiang ang model hriat khan enge ni ngai tu zau dan min zir tir ning ka ria lomom hle mai i tuna chuanin hei ka kom te hi science lam zir ten hei Krista phei chu zir tir tu nita ania tin Rinzuala chu soyang khan la zir mek research scholar ani baka apologetics lama tuna hian kalmek ania kan hriat chak le mi pui te pon kan hriat chak tur ka ngai chu in experience in ton hriat china hemi mi te ngai dan te kan zir chhuat te kan soi theuh to nang ma ni ton hriat china in experience enge hemi Rinna le science chung changa zo na in lo chai to le a chan na in mu amo testimony in lo char to tiang lampang kha i pakhat ve min soi sak thei chuan lom om fiang ka ringa eng zo na mo eng tik lai vel mo lo chai fat to the point nei me thei ani lo pon ni china kan soi ta kan Newton ate angin a thil siam an zero piang in shet bel pe pathian ro pui zia ten lo sar so ka khang tiang de le khan eng testimony tengin lo nei to ti kha kan zo tang chema Krista khangoi re de to i han soi mo sa se tho me angai nom thin le mai nia esan ina cái kalau thut lu hianin a Christian te tan sel hian ka tong nin ka in ria ti meng kan unau enge I world view tang nei te chu ka ke lem lawa ti meng a Christian te lampang zel ga zan in hi chon karil ro wa tin ka testimony po chu tiang ang ne na in rem lutuk mai chu ania hei nia uma fel khan lo soi to ke ni chu science lampang zir kan ni ta tin PSC mathematics kan nia chuan MSc physics chuan PhD physics ani lia ka ka lo positivist ve man lutuk ani tin na chin a khan ka lo share to idea of nature hemi enge universe thil siam te kan thlir dan chung cha kha khata han ka lo tang rei view maya I
asiam tu omani ti te chu ring tho ma ila achan chu I science te chuan thil ati theya mal som thlen tu nia I kan ti thei lo kan ngei to thei lo mi tangin an lo ngei to ti khan I an lo siama ti khan thil tam tak thlo na te po thlok zum zum ti khan I a tin science pi lama a thil tanga te po thil kan zira kan ria ti khan kan thiam na te kan fit na te mang khan thil hi alo hril fia thei na sal tu kani chu chuanin pathian poimo na kha keima I zoi zoin enge atlem tu la zani chu sap tong kapang na sa khop me min lo hre thiamula I kha kha atlem in tu ka sun mi lo tur e um angai ve ni tiang science ti vel faith ti vel han so hi chon ma ole chuan atlem tu la ni chuan atlem tu ka chu ala zia ka tia ka buaina ber chu Christian ni hi ka zak ta deuh tlat me ni chu Christian ni ka ti khan ka Christian chu poi ka ti lo nang ni zinga chuan poi ka ti lo mo ma se Facebook ate WhatsApp ate ka thian te ka secular thian te zinga te I treat Christian iso Krista ring tu thina la tholen ring tu pathian om ring tu anga va in portrait ka zak deuh tlat ani achan chu I ka secular ka materialist to lu tuk tin ani chu ka scale ka sang to lu tuk tin ani chu achan chu so yang kanin science a lu chil tan chuan thil hi a hril fia thei na sa ve lu tuk ani chu hemi materialist hemi mass energy time kan ti mang hian thil tam tak a predict theya a extrapolate theya ti meng a hril lok theya mo tin a hmu chho te ti khan chu mi wang chuanin ke ma har sat na lian tak min tlenga chu chu pathian thu post te soi te khatiang te ka zak ti ti deuh tlat me ni tin a mizo te jing nge ya te po ti meng open dawa fati kha ke ma in tlarun na lian tak o ma amaro chu kum engmo zat kalta khanin hey philosophy of science la po hi ka chira ani na chon Christianity and science po hi I katum em po ni lo philosophy of science hi interesting katia amaro chu he ta intertestamental period atangin basila te ho mo I enge kan patristic ho zong zong I Augustine te ho ti khan an lo ti na sak chia medicine lampanga te ti khan tin he ta Copernicus te po Neoplatonism ring Neoplatonism ka theology in aning lo ta sa khomi lu tuk tin enge Copernicus te po ti khan Newton te mo na china ka so yang khanin Newton te science then khat magnetism chu poimonia light te po poimonia tin gravitation te po poimoni kang te ka chu occult tradition spiritual tradition na an ngai sak tu science apon ngai sak du chi lo ni khatiang khopat tharau mi ten pathian choi moi du awanga khatia athil siam te an lo zir na satchia tin an philosophy her chho dan hrim te po pathian ami creation da sana tanga lo ji chuak zela ni zia ka han chira tang khanin I he ke ma hi katang lam tatial tira ti khanin I zoi in ti khan ka in hu chuak chho le ta chuan ke ma te po thil science an hiamo theology lampang an hiamo khatinga za na te ha ka nei ta lo ta pathian ro puinan pathian choi moinan le khazir PhD nei tum kha pathian choi moi te ka zak te ti do ni chumon ni na taka chuan kong le lawan chu aruk tak chuan I khang ho chanchin philosophy of science lo chu dan le a philosophy hrim ka chira tang khanin I kadang lam na sal tu ka I chumi chuanin enge science mo pathian ro puizia pathian ina I nature alo roman dan natural law lo da dan ro puizia va mu chu khan ke ma enge hlim feng na enge kan tiang enge a fellowship kan ti lai kha ke ma hen kan nei the ni chu chumi chuanin enge hlim na thuruk hei enge min pe phong te ni chu ama chuanin enge khatiang pathian va soi te kha a irrational lu tuk te ka ngai thina ni ama ro chu I tunai chon kadang lam talut tuka kan pui te pa manian ka in pong ka sera a nu hi zal tang te chu irrational thin reng lom te kha min ti te upor por ti la chon ma se min hre thiam lu tuka ka cycle vel khatia a han ngei to chho khan mo I chu kan cha ve du cheu chu thlir tu te po
science châu anh lo psychology lampang te po anh tin I literature shim zirna shim mishing kan zir emi education lama kan san chau zelen tili kan re tam tu la kan lo materialist kan lo naturalist tu la ni asiam tu he ta thil om dan ani ta chon I law ve kan ya ni ta chon kan fa Newton's law te angin mathematics takin kan fa enge siam thiam lo ani en mi thil ni pung rim te po I ril ru po I ngai to na po ka pathian in asiam ani law omani ma se kan la mu chuak kan la soi fi thiam lo ni mathematics mangin emo enge philosopher le ka thiam te ji rang in ti khan an lo ti ko chumi enge Immanuel Kant ang ngai danin chu ting ka ting chumi scholar ti tan kan soi zo ka kan soi tu om ji chu science chau hi ani lawa fin na thiam na shrim min kan zir hian asiam tu pathian hi enge ngai poi mo lo na hi alo om thei khop mai kan hriat lo kar ti miang ke ni meu po ti miang meu ti chu a moi lo lu tu ka nga I amar ke ni po chu tiang thanga kan lo o thei chonin ok thei turi chu anom ve nual hi karing thina chu wang chuanin thiam na fin na kan zer hian asiam tu pathian in asiam ani a lo ro puilu tu ka wang pathian varin lam ni lovin pathian kan rin awang khan helaya lo oma kha kan va ingtia kan tiang kan va appreciate asap tong takin kan va appreciate jok tur tina ni chu o I apoi mo khop me chu lai te chu ka testimony ni ma se ka soi thui khop maya amaro chu zan ina ka soi tum vera ni box ka soi thui khop mai a thui lo ka ngai tha I zel chak ani tin ke ma hen kalau relate thei ma ke ni po business covel aga han luta stock market le hemi market shim a force ro puizia hi kan han shveta a market force mo economics se chuan kan share business se chuan ro pui ni sarkar te hian thil hin ti ve me ni ta ka chuan changkang na zung hi market force ron siam vekhin ya pathian hi la duk mai ni amai ro chu na ka thot hian ni 2008 ka tir lu tu poni to lo ve 2008 2009 kan US lampang stock market meltdown an om chia kha to nge pathian hi ti kha ke ma hian ra impuang sok me ya khata tang khan ke po kan na thole pathian pol copy ka zur chho ve kan testimony nang lu tu ni chu wangin ke ma po kalo harle song song ani tin tu na po khan I subject zer I thil zer awang khan pathian hi hlade uduk mai the ma se chier zela a philosophy levela ilu til chuan pathian he loin zum reng ti kha iman don ani ti kha ke po ka challenge ngam che ni ke pon ka ti to lo po pon to mi dang tam tak po in puang se chu tiang zel chu ni ti kha kan bel lokani testimony ro pui taka le Rinzuala kha tu na zo na chia kha kan zot ve le ge ngày nông khóc mấy cái tiếng testimony hắn miso scientist này này ha kalau nui ver zele testimony soi ha cái min som tak ta kalau le mai PhD cái zom don khani cái real ro hining subject ta cái tiếng ô thì cái ngày đó china genetics làm cái lu ta nghe enzymology cái lu ta nghe gerontology cái lu ta nghe thì cái real ro chen no mai ro chu cái interest ka medicinal plant se mi mizo trong aso ni ram him dam doi lam pang ram hul dam doi kan ting si te po aron thut mai ni enga ting em o kha ting khan ron thut tak le ti ka ngai tu thina tu ma kha ni achan po ka chuang lova amai ro chu MSc ka zira zo khan ka in vong lo po chu di chuang lova amai ro chu ka genetic makeup ni de umai the ka pa diabetes ani ma kha ni ke kalau pre diabetic lek maya MSc ka zir zo lai vela khanin ti chuan doctor khanin ne na handaron soi kum som thu bangai ni vela chani fin khur le zol hle ngai ang antia ka chu kum chu kan nei tol le na la amai ro chu ta chuanin damdoi I chung cha vela khan diabetes damdoi vela hawen bi ha fuj vena sapo kha chu ti chuan ka bi side effect ha omzel don sia ti ang khanin an soi ta chu ta chuan ki chuanin engomoni
alternative medicine te umang im leti mihring ai to na chuan ron kal na sa thina chuta chuanin hei mihring ina an lo tu man lo man thin ram hnim dam doi le ram hul dam doi chi te karil lo chuan ron om vele zuk thina ni hei mizo wa chuan pui nam kan tiang chi te bp tan te sugar tan te lo tha ma chakok kan ti te hei mct wa phi chuanin an research an tin hai medicinal plants tam pang hen lo tina sakhop mai a benefits ai lo om tak tak zel po chu lo ni tin japan scientist ho chen khat phi chuan an sui chu pharmacological studies a hianin medicinal plants lama hin include being saro u heta hian future chu lo om don ania antia ti chu covid like hanin pune a an scientist pakhat hianin Indian Ocean a seaweed mangkhan colon cancer tana chemotherapy thar turang chi de hlek kha bi compound kha Indian seaweed a khan alo zuk ve mu vele hlo mai chu cha karil ru hanin luana sa khop mai hetiang te hi engwanga lo nge mu ni le kan ti sa khona dang ho te kan entani sa khona dang a chuanin an lo nei ve effect hova then khat chuanin magic ang de hlek ti khan an lo mang thina then khat chuanin an sa kho ti na nga te lo om te tin red indian shaman an tiang te point khating khan lo nei ve thlapa makte mai chu megalaya khonin thinroid ti kho oma thinroid kho a chuanin smith atanga ri lo te kalania chumi kho chuanin a doctor ber kham bit delania eng plan nge man po kha hrelo turom tak khani amai ro chu khati hospital dam lo en kol na kha oma amai ro chu tu na chuanin makte chu india rama an science project liana hian khang ho kha zu test khan tum buk ta nge dom bukani chu ta chuan ki chuan kan ngai to ta ka chuanin mitam takhianin damdoi hi medicinal plants atagena lo mu chuak to a chuti rol chuanin mihring ta na thalo thlai tam tak po khalo om ve thowa amai ro chu mihring taksa lo om lo turang chi lo omang chi te po kha science ta na thil lo tang khai kha lo om ve le lo ta ni etina ke chuanin ka medicinal plants ka khoi kha thin ta na thatu rami hong kha ka lo khoi ve me kha lo ni a pa then khat mizo chuan kan iswa thina pa wanga thi te po van doi thla te gen nom thina mai ro chu khati ngang tur nei yang chi kan hriat ang chi kha pa chi khata hen oma chu ta chuan alpha amylase ti yang chi te po halo om ta alpha amylase chu tu na hianin rna kan zir na tur ta na angeni rna low break up na tur ta na kan main enzyme per te khalo ni vele nge pokani amai ro chu a tha chi ho medicinal plant ho kha engwanga he khovela lo ringot nge mon le katia natural tak ngai to kan tum thina co evolution wanga lo nge mon le ti ngai to kan tum khanin a natural selection te lo ni don ta sela survival an tumani khachwanin enga ti kan medicinal plants so po hi medicinal property ai chuan poisonous khalo tam zok lo ti ta kan ngai to ta ni so da chuan karil lo ta chu he hi nia christian sa khona an vona mo von lo emo Koven mong rang atiang traditional medicine lo practice thin ho hianin at benefit tha hian lo nei zel mai hi but hian explanatory scope but hianin common grace mi zong chung alo lan tir ni chu common grace chu mathai bunga soidana chuanin mi thalo chunga po ro asu tira ni a en tir boka chu tim pathian kan nei chuanin mi zong ama kan shriam hrelo kan man tangkai tur thil kha hele ya hin lo dani ti kha shi chu hianin pathian chu boi ka chak le zole nem thin bokani chu tiang chuan ania christianity hianin ki chuanin na ka ngeni science ka shia thia ve china anti taila atam lo hle maya chu tiang le ka po chu pathian ro puina le aku chu mu tu re hi chu a om zela thil danga po van don chiang em ti hi ka testimony chu ani ve thungani awan ngai nom thin em tu na I Rinzuala ne antang kalo ngai thak ang kan zir na ko nga hian I pathian hi ro in puang thina tu na ta po pathian khoi na pathian khoi na te po la te kan sa sarmon po tam I amar chu aron lan chen nei thil kan lu thuk na te hen lo ni thina Rinzuala sai ang khan nim na te mihring te hlok pui tur te lo da chutiang khopa min mangai tu mi zong sor thein lo da boka ama ring tu ma shalo ama ngoi tu te po he alo mal som mon bulani ti kha I aron chiang le ta chu wang sang kan pathian hi avaro pui em ngai nom hle mai I han in kom zel te po chak oma maro chu
hun bin nei kan ni mi wa top lam kan nei don mai nga tu na hian mizanina kan soi hawa khan trong kam khat lek lekin anh lai khange en tu ten shering senti ti kha trong kam hi po poilwa thual non duin nei kha kan zot leng chenga atopa keman dule kative pokang tungai han timusang Krista khan timus don mi thil point ni lek amo point khat lek amo lo shereng ra uti tuna nung han in cha tur kha nia kan soi tu chu pakhat na chuan science le Christian nei hi akal tun the ni ti kha hretai la ka soi ang kan ke ni te po master kan zir tuna te po hianin ni zana te po I kan nau ten lo le Christian ve kan nia Nagaland le Manipur mi Newton te ka Christian thal tuk theologian te meng lei theologian no Anglican ani ti te ka an lo hre re ngani chumo doctoral degree zirlai te na khati an hre lo Christian pakhat phei chu VDMTA chania I khatiang te ka chu alo nuam lo ang reng lu ka zan ina kan soi pakhat poimo nia ka hria chu hre la ka du chu science Christian te awanga modern science lo chu ka nia atitu apoi puitu te ka Christian ko hran ni university te po Christian te ta ni mo te ka hretai la chuan atang le chuanin stress kan neya nature kan thlir dan kha Christian te kan sacrifice an nei kan tia zalen to an zir tu fa chu pathian in a siam dan phung po ani ni mo I etian creation thila siam lain order le law kha ta sit omro se te hian omro se atiang kan gravitational force omro se atini chu mo magnetic force omro se atini chu Columbic force omro se atini chu khatiang kha ata ta mo chu inge I asiam tu chu pathian ani khami conversion khami ro puisia khami complicate je conversion khan asiam tu kha va thei ngil the ni mo inge I chumi wang chonin I asiam tu rin te fa choi moi te kha aza thei ania Christian te tan pon kan lo fin zel khan chumi la ka chuanin invent dan te ka han thiam tai la han ngei anin en let thin la asap tong takin retrospection reflection ka han nei thin la pathian siam ani wangin a omani mo thil siam hi aro puilu tu ka pathian hi ka ring ti lampang den pathian in siama natural law ta mo heng hi omani ti va nge a flow kha a logic kha atang ani chu ain anglo ani chu tiang chuan ngei toila I apoi mo om nge o ti hi ka ngei to thina chu kan ron thual le lok ani le hlek ani chu ka sei cheu to pa khan ol aga thual non lai pakha chiang lo ome rinzola zanina kan ti hi ka khamlo zirtur ka nga hle bokin ka hria Dr. Krista te ang kan mizo scientist ne achun kan chuan for te zinga mi ne na kan ti the hi lo mum kan ti ya mi hianin Christian na hi anti intellectual khovel thiam na ti chuan op tu ani tian pu ngai chuan zanin kan ti hi lo ngai thla chiang ro u ani lovani zaina hian Dr. Krista Roluahpuia te ang IIT ya Professor Turkanan ni te hi aro pui ka ti chu ni apani na achuan science hianin atop kho ka chuanin sam number som pukuan le ron bung khata asoyang khanin but hian ro pui zele akut chua kan hu thein turatan chuan he human intellect min pek law order regularity min pek hi ama kan hriat chian thein turatan le aril rule at ngai tu na pathian ngai tu na ro pui ril zia kan hriat thein turatan man ruwa kan mangani ngai chuani pathian hi chi bai pu ngoi tur kan lo ni ti hi zaina kan hriat thara ni ka hria lo mom le mai atop kan clip venan thon thu pani soyang pakhat chu hen no thleng nge ania Professor John Lennox kan ngai san ron Krista te po zor te po ngai sangam ina thon thu pakhat a soi hi ka shreng china ama ton hriat Russia ma ka kalati scientist ho conference na scientist ro pul tu kan om thup maya chuta chonin an scientist ngai san ho ni china hey enge
scientific thought form tak siam ho Krista te ron soi ang kha khang tiang ho ang zong mai kha Christian an ni ti in shiem ti in ka zo ta ti room chu re thup mai a I ngatinge min shil lawa tu na ngatinge kan la shiat lo anti hu mai ni ti chu scientist role hovin I science lawa na kai tu te tak ka Christian an ni je he an lo shelo tlak me ke ni po hian I chiang tharila mi te po ishilango right in reason chu homework te gen petrina I homework tu science Christian na ngai to na tanga ron chuaka maso na I Christian na le tha tanga ron to do luasin ti kha isai wara u ti kha pakhan an ta se tin athan tu pani na le top na chu ngai rot than thu deu nia mi pakhat hi oma lo ania theira tu em me hi Trina tui hi ti em a lo a chona chin khat veka tui tel tu kha thabok sia atak sai na ngi box sia amaro chu a thera tui ti em lai chuan a thingkung a hangi tlat mai ni a hotlat mai ni a thingkung a den khan khatia a thingkung ina aramalu khatte kha huwa a thingkung hakit ta ni enge lo thang kan ti chuan tu put kan nei tu thiam mo me I alo chuana ki miao chuan a thei khan a tur tani chu tiang puk chuan science te kan thil zir lai te aron ra chuana a hian chiangila chu kan Christian na kan pathian ro puila tuk hi ania a ko he kan kit thlong ti kha kan zir tur ni le ta se a tro me le I ka ti pui kan nau te kan ti ngat mai Krista Roluahpuia le Rinzuala lom thu ko khil chawa pathian in hun tham peng an lein kom le tur ngai la en tu zong te in zawain ro pui kan ti tlan kan lal pai mal som thau chau ro se